Zagreb je utonuo u san. Bila je to jedna sasvim obična srpanjska noć, sve dok se nije pojavio on. Crn poput sjene, došao je s jasnom namjerom. Korak po korak, neopaženo se došuljao do botaničkog vrta. Dijelio ga još samo jedan skok da uspije u svom naumu. S oduševljenjem je promatrao dragocjenu zbirku biljaka, a onda je ugledao ono po što je i došao. U tren oka oteo je kaktus i dao petama vjetra. Ujutro se vijest proširila brzinom munje. Krađa kaktusa starog preko 50 godina bila je glavna tema svih portala i društvenih mreža. Istog trena bacili smo se u akciju i organizirali potragu pod vodstvom Sprite Icy kaktusa, a nalazniku smo ponudili nagradu. Nije trebalo dugo da krene lavina reakcija. Lajkovi, komentari i šerovi pristizali su sa svih strana. Objavu su dijelili apsolutno svi. Od školaraca i milenijalaca pa sve do njihovih roditelja i susjeda. Priču su podržali i najjači portali. A u potragu koju smo proširili na Instagram uključili su se i neki od najpoznatijih influencera. Bez oglašavanja, unutar 24 sata Facebook post podijeljen je gotovo 1000 puta. Samo na Facebooku dosegli smo preko 170.000 ljudi, što je za 4185% više od uobičajenog organskog dosega. U usporedbi s prijašnja 3 mjeseca, engagement je porastao za 314%, a engagement rate za 366%, i to sve u jednom danu. Unatoč velikom zajedničkom angažmanu, kaktus, nažalost, nije pronađen. Ipak, nadamo se da će naša donacija Botaničkom vrtu pomoći u stvaranju jedne nove, sretne priče.